Kaseng rangba Catholic marbisu parish kumshi benta banjulum lang ya ki para rangba na ka benta ban penklan perhem ya ke jingim mensim badru ban tenrong ya ke bahag kamiat ke imlang salang bat ke yeng kesem kumbaju pelong malau snem hakini ka kenti ba menta kila yo ban pelong biang ya ke annual retreat haringkat kapang kirangba haki kambalang ban bu yau blei hakmat ha ke jingim bat ha ke imlang salang. Ha ke bakila yo ban pelong ha ki arsngi kata kalaipo bat kalaipo terik banai bapra arjar pesan. Ha ke hall jeng ke parish balawan ban ishimenta di kirangba nagi Southly ki sub district bakentop ya ke Marbisu, Soyong maupun bat ke Mauser sub district. Katkum ka kerwa na kinangilam ka kenhon laong ba kumba laispa tam ni duna kirangba kilawan ban ishimenta shirhem ban shashkor jika ketin ublei balawan ban sam luba kenet shadap wei na kinangilap bashirhem kabalang halor gapang jengkirangba ubala phariaru katkum gejing tho bakho kabala penlong ya kirangba ban hun kemensim hakini ki arsngi kinthi makiwan banishim menta hagasi babut uba kenet ula banjur habangi iit sedang shwa naladi ni na yeng nasem padong haba iit jaladi dei ban kiar kat bala ya ke jinglin ki bapentron ya kemet kapat namar ublei ulong ke jingin bat ubreu pat uthau hi yala ki jong ke jinge ki jing kuslai da kar kom im ulapen kemau ba ke jingdon jengi uben riu ha kini kesla prthei kalong bonlong kinong penim kinong ai bor kinong ai jingkermen ya ka prthei khatlai kusau ado lai kusan Kahukum kabatmai na ayapi tuya it uwei pat kumbanga narait yapi mapiru pidei banya it martelya lada pria it martelya barok kintip bakilong isendran ijoma kani dari dapat tong santong Kahukum kabatmai na ayapi Yohanes kalanong katlay usaw ado lay usan tuya it margeliam kumbanga nalait yapi mapiru pidei banya it margeliam lada pia it margeliam Barok kintip bakilong senran kijona batu pendur isu tikuntau pauna haki kat panau kat penjona shwa bakin ya ie tikuai ie shwa ya lagi na it na am ya lagi laga na it ya lagi na kuakan mau menin mo lada ngait ya lagi sumar ya lagi pentai penkira ya lagi penkran ya lagi pekim Islam ya lagi ai bol ya lagi ai jinkran ya lagi ai jinkmen ya lagi nanta pembawa pemodal Teresa charity begins at home kajing it kadipan sedang shwa na yir it nengkong yakalok it nengkong yakikun it nengkong yakayir kasan hangta din sa sedang pat kajing it syah iweba kani ikawakong santang nakadadaw na kwa ang yakiru maaf yang ama ladang it sisya yakikay berlut yang jinglir di basmir wati sidrat wati kalai wati kaudian wat bang duma wat bang jota wat bang ka bapentren ya kamet yanis kenong kebalai kadapatkanyo ublei umsyum lapa ya laupun satu perkai ban penrem ya ka Henry Banlong unong pekin jongka ublei umsyum lapa ya laupun kun satu perkai ban penrem ya ka
Henry ban long unong ban im jongka. Pemangam ban maghiru ngimday ban long tinong penrem ya kepercay. Henry tinong penim ya kepercay. Tinong ay bor ya kepercay. Tinong ay cinterman ya kepercay. Tinong ay cinkwan ya kepercay. Hakapor Janmiet Waj Bishop Victor Lingdo jangka jalan yang ba Shlong ulat terwaya ke mas kerpang na kebenta kirang ba kibala pendap semam ya ke yemani haringkat kekentin pene rengiu ya kirang ba na kebong ba kirang ba kidei ban bud ya ke nuksa u Joseph u bolong ru unong da jengki haringkat kishpotli kibenta ba kerpang na ke jinglong u Joseph ulong ru ba dalele kirang ba kimdei bandu jingkermen Bat kawalang kaya kun ban pendu jaj ya ke jingdo jingkermen kamtam habangi ya linti bat une usnam jubli ke jingkermen keba kamsong tanat bat shongdor shishu kalong ba ulingdo saat uong urang ba ubadan ke jingit basngur ya la ke tengah lada urang ba udan ke jingit basngur ya la ke tengah udai unong job bakrau ha ke jingim Joseph be bring up umu ya ka sign dor jumble ndai ka sign dor jumble Din yo chi kai na u Joseph plot chi ngai ku scam jing ko ko e sai do chung play ka ba ke chi mong do Joseph ke le chi mong snow le ka chi mong snow le do Joseph ni din ha ka chi snow le chu din ye ka sai do chung play ko mu ye ka sai do chung play nama mong ba snow le Sulit sisa, nama aleh, nama tutai, beliau masnore. Nanti sisa berasal, Joseph orang mahal. Nanti kita tahu Joseph mahal. Nama berkali kasih, nyokamai mahal, leh mahal. Sisi mana ni kaji mahal, baru wepat cipai di dalam beliau. Kanta ini kerana bah. Ladai ni bahak, ni ketuk nadi kuil cingon, Joseph ikai ni mangong ni bahak. Basan Joseph berarti kecimong, banyak pa, banyak dai Jisu, banyak dai kemana. Lawan sebut di sini, lawan kumpulan orang, lawan sini, sini banyak dai, kecil yang Jisu berkumpulan orang banyak banyak. Balik Maria, beliau berfly berdaya kajian. Jadi sini romi yang berman bersihin berdaya di John, di Kuon, yang ketengah John, kumpulnya Joseph. Bahan beliau Joseph dia beliau berterai sikong, berminat kecil terai berpedak, yang kajian Jisu Maria berterai sikong. Walau terai kecil terai mesti and then crash down. Udah bilang baca benda sisa yang ini asal memang crash down jauh. Kemudian Joseph beliau berbaik berbaca. Berbaik oleh misalnya oleh bapa ini kecil jaja. Kalau snow beroleh kesulitan oleh hari ini jauh. Dalam membuat usaha Joseph Mamang dibaca-baca, cari-cari, bagi-bagi bacanya aku. Doa pernah, bukan kecil, basmur dia kemaria. Dia berkata, jika biru, rampak dia kecil, basmur dia akan kenal John. Tapi dalam kecil, basmur dia akan lop. Dari dia kecil, jok ram, hang kecil, John P. Kebal, kadal, kongsan, Joseph orang kata jin nuksal apa? Kupa bagi kiri kajian yang Maria bukan kata jin apa sisa. Kiri kita yang biru, kukira apa? Kiri kajian, kiri kajian, kiri doknya kajian. Hare
Hadirin kemas berkoi kirang ba kila yok ruban penskem ya kinangkit kam matmai jangka executive committee da kejing duai no parish priest bat kejing kerku da ko khoi. Na kalian kinang ilam kila IT ru ya ka kaifat trekam ka executive committee ka barim ha ka bala ai khublai kerpang ya bro kirang ba kibla tur shirhem shakman haman kikam banten rong ya ka khya kashan khamtam banyami rinti haman ki program ba ka senjok ka penlong ka ba penshit pensingai da kejing ya bon ke jongki. Hakini ki arsingi la senran lem ya kirang ba ru Father Andreas Pariat bari parish peace baru la senran lem yo ling do sangat ha ka kenya ka krem ne ka mas bukhoi ban kur khu kerpang ya kirang ba Ngaji yang jasa buat ulang pakai usul yang jisu lagi pemon jumlah. Kalau kita start umumnya start mulai jauh di sana bah ulang dari lagi program boleh pemon jumlah. Kita start dulu baru kita So, fresh God, Oh, Saint Joseph, humble and true, a righteous man with a heart anew, chosen by God to be the earthly guide, for Jesus the Son sent to abide. With Mary, your love, your faithful wife, you nurtured the child, the Savior of life. Through trials and